Trojice u selu Goljemadima u Lješanskoj nahiji. Danas je u ovoj crkvi trebao biti održan parastos lješnjanima, žrtvama komunističkog terora i bratoubilačkog rata od 1941. do 1945. godine i kasnije borcima Lješanskog nacionalnog bataljona i članovima njihovih porodica. Međutim, parastos i sveta liturgija nije su održani ovdje, jer vlasti Crne Gore nisu dozvolili pristup rodbini, prijateljima i vjernom narodu crkvi, iako su to prethodno bili obećali. Vidite, tu je veliko obezbeđenje, milicije je puno, oni su narod blokirali, što ćete kasnije vidjeti, na Barutani, a dozvolili su pristup samo mitropolitu, sveštenim licima i djeci i učenicima bogoslovije. Bio je prisutan samo jedan jedini civil, mitropolita Joanike i s njim ubijeni sveštenika i vjernika, i da im se oprosti svaki grijeh, voljni i nevoljni. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. Pravednici počivaju. Nebesko i oprostaj grijehova njihovih, molimo od Hrista besmrtnog Oca, koji počivaju u ovome svetome groblju, i svih otaca, braća i sestara koji više odbijani od ruku zlodjej, i sluge svoga mitropolita, ubijenog Joanikija i sa njim ubijenih sveštenika i vjernika, u njedrima Avrama da upokoje sa pravilno da pribroji, a nas da pomiluj i spase kao blagi čovjekoljubi. Oblaženom uspeni i vječni pokoj podaj, Gospode, usnulim slugama Tvojim, od ruku zlodijej ubijenim, i sluge svoga mitropolita Joanike, osnivača ogastoga hrama, i svi koji počivaju u ovome svjetome groblju, i posotvori vječnuju pamijat. To im i pripada. Prvo je to Hristova zasluga, sad vidimo ko je Hristos, i svi oni koji su udarali na Hrista Boga, kako su prošli. Oni kruže helikopterima ko paša danas. A braćo moja, da je čovjek neuništiv, da je čovjek Bog, to dokazuje Pavle Đuržić, koji je sletio danas među nama ovdje. Taj najveći Srbin u ovom ratu koji je svuda stigao, kojega tamo po Bosni se pretiklanjaju i četničke i partizanske porodice, prelećat će on ponovo preko Čakora. Sada su ga protjerali tamo gdje su mu počivale kosti u Jasenovcu. Titov general Tuđman ga tuče s one strane, odu ga Titova kopilat tuču braću u Okučanima. Titov general Tuđman poručuje Titovim sledbenicima u Beogradu i ovdje: braćo titoisti, budite malo budni, ja sam potukao 5000 četnika juče, a vi ste mi malo jeste pomogli, braćo, niste krenuli od tuda, ali morate biti malo budni. Nije dovoljno slaviti Titove datume i ne dotuleti oružje, morate ih malo i tući. A ja vam, braćo, kažem, ovaj veliki poraz tih bezumnika, tih Nikogovića. Vi
Živio Tiro! Nikada niko od njih neće spominjati, već ih ne spominje. Sljedećih 1000 godina, dok bude živio sveti srpski narod, pominjat će se Pavle Đuržić i braća Lješani koji su izginuli, koji su nas danas ovdje okupili. Nikada niko ponosi sveti Hristov krst, a mi smo Srbi ostali jedini sveti Hristov narod, jer su katolici se udružili sa primitivnim islamom. Znači, oni su prestali da budu hrišćani. Naša braća su izginula zato što su nosila Hristov krst i što su bili Srbi. Ti kretani da su uhvatili Njegoša da je bio među nama, ubili bi ga zato što je velikosrpski nacionalista i što je hrišćani. S kakvim mi budemo imamo posla. Odlučit ćemo, nećemo i više praštati, nema milosti, jer sveti Petar prvi je sa sabljom u ruci i Njegoš, moramo se držati njih, nema opraštanja, oni će se predati, oni neće metka paliti, oni sada pomoću svoga kolege Tuđmana, koji je za naslednik Josipa Broza, najveće ostalo su nam ostali školj, a kažu da su se borili za nekoga da slobode. Oslobodilo se od svega što su naša braća uzeli u svim ratovima. Cela Jadranska obala koja valja koliko 3 Jugoslavije predate Hrvatima i Tuđmanu. Odlučit ćemo ih od toga, braćo. Ja vas Lješnjane, pozdravljam i govorim, ovo će gledati 2 miliona Srba koji će stići kad počnemo borbu za srpstvo. Ja vam čestitam da ste prvi počeli. U Crnoj Gori dokazano je danas ko su ovi naslednici, to su Nikogovići. Ova je građanska država, ovo nije srpska država. Brzo ćemo kazati i čija je Lješanska nahija. Ovo je epicentar srpski. Čestitam, braćo, na pobjedi. Ovo gdje se ruši komunizam, odavde počinje! Odavde! Bravo, Kiro! Kiro! Braćo, sestre, gospodo prosvešteni i srpska elito, stigao sam iz nekada slavne Crne Gore, gdje nekada plančala srpska svijeća koji su komunisti uspjeli da ugase pola vijeka. I sada kad ste vi Srbi, najbolji Srbi u istoriji srpskog naroda, Sveti Klin, gdje došao sam da vam se pokloni, da vas pozdravim, sada kada ste upalili srpsku kulturu. Sada ste vi vođe srpskog naroda, vi držite visoko Muktilju, ja sam došao iz Crne Gore da se zakunem da će tamo biti ponovo upaljena srpska svijeća. Da vas nema u Evropi ni na cijeloj zemaljskoj kugli takvog istorijskog i svetog naroda kao što je naš srpski narod. Nigde više nema na svijetu i ta usmrđala Evropa koja se plaši od nas, objavila nam je rat i uprednja 3 galonje protiv srpskog naroda. Mračni usmrđali islam, dogmatički katolicizam i glupi mračni komunizam objavili su rat svetom srpskom narodu. Protiv nas su ustali svi jugoslovenski narodi kao oruđe istoka i zapada. Imamo čast da ratimo sa celim usmrdelim svijetom koji nam objavio rat. Jugoslovenski narodi su objavili rat, a naša se armija zove Jugoslovenska. Tako je, majstore!
Oni će imati posla sada sa srpskom vojskom. Svi smo mi srpska vojska, mi nemamo naroda, mi smo vojska. To su komunistički izrazi, narod ili nakon. Mi smo vojska, mi smo vitezovi. U situaciji kada su nam objavili rat, komunisti su se uplašili da se ne ujedine Srbi, opet to zovu Jugoslavija. Poklali su srpska sela ovih dana. Oni se ne bi usudili da postoji srpska vojska. Da je Vojvoda Đurić sa dinarskom divizijom odvoli Kararu pod Imar. Ali odavde poručujemo, pošto nema ovdje više komunizma, koji je zabranio Đujić i petokraće da dođe i preuzme komandu i da bude na čelu dinarske divizije. 2000 elitnih Srba, to znači 200.000 jer svaki valja koliko hiljada, čeka da uleće ovdje na Dinaru i neće se onda usuđivati, a tu smo mi sada. Nećete mi više ginuti pod petokrakom koja je Jugoslavijska armija, jer ovo srpski vitezovi koji su preživjeli od kosovskih junaka, ko što je ginuo Bilić i Jugovići. Tako ćete vi sutra ginuti zajedno s nama svima ovdje. Imamo tu čast. Imamo tu čast. I tu slavu smo doživjeli da ponovo oskrsne srpstvo. Sada bolje nego ikada. Ujedinilo se srpstvo. Nema više Jugoslavije. Raspala se i predala. Otpisali su kapitulaciju, zato su nam Babića potrčali da ostvare tu kapitulaciju. Zaista, nisam se nadao, ja kao Titov robijaš, da su znali, ubili bi me, ću stići danas među vama ovdje. Nisam se nadao ovakvoj sreći i ovakvoj slavi da ću danas ovdje pred vama govoriti, braćo. Svi vi ovo govorite, ko da vi, braćo, govorite, ja znam da vi tako svi mislite i osjećate. Tako je! Danas se nalazimo u situaciji da moramo stvoriti srpsku državu na svim prostorima gdje živi srpski narod. Nikada više neće se suditi na kolju. Oni misle, komunisti su na vlasti pa mogu da nas prevare da dogovaraju. Prevarili su se. Sad imaju posla od ovog dana sa srpskom vojskom. Da je Njegoš Dog, da je najumniji Srbi i čovjek svijeta danas ovdje, on bi vam rekao srećan. Misleći da su došli kosovski junaci danas ovdje. I zaista, možda je duh starog Uljadina kojemu su polomili noge i ruke ovdje u Livnu, danas došao među nama, on nas se okupio ovdje. Njegoš bi rekao, najumniji Srbi koji je naš vođa za svagda, rekao bi danas ovdje, stjesnjenje samaju gromove, mučenje naprežu duhove, stradanje krsta dobrodetelj, prekaljene iskušenjem duša hrani tijelo ognjem elektrizma, a nadežda veže dušu s nebom kako luča sa suncem kapljicu. Vam predstoji preužasna borba, borbu voditi svojim istuđinom, plemenstvo odreklo sebe i mračnom je rabota mamon. Već vas viđu pod sjajnim pokrovom, čest narodođe voskresnula, iđe tamjan pred oltarom dimi, a je oltar na istoko krenu. Slavno umrite kad vrijet morate, braćo. Ja vas pozdravljam odavde, kao u borbu na Srpskemu.
tu je njegova majka koja je najzaslužnija da produžava tu svetu dužnost okupljanja srpskog naroda. Evo zapalo i mene kao srpskog nacionalistu kojega cija kao tako vodi broj 1 da stignem i ovdje, gdje bih drugo. Pre svega i kao robijaš komunističke partije imam tu čast ovdje koji se zajedno sa mojim dragim Diškom cijelo vrijeme dok je taj antisrbin i taj papir borac kazio po srpskim prostorima. Dakle, hoću da vas podsjetim, mi smo Srbi sveti narod, a moramo biti sveti kada imamo takve ljude i borce kao što je bio naš Giška. Da vas podsjetim, srpski narod zna, ako neko nije poginuo za svoj narod, za svoju otadžbinu, nije trebao ni da se rađa. Ja sam ljubomoran, ali obećavam i nadam se da ću ja baš u tom Gospiću jednog dana poginuti, to mi je želja, gdje je naš Giška poginuo. Zamislite vi sada šta će lepše biti na ovom svijetu nego koje što je bio naš Giška, koji je procvetao, koji je sve postigao u životu, koji je svoju majku zadovoljio, koji je okupio svoj mučenički narod i krenuo i normalno Bog je htio da on pogine, ne da ostara, da ga Srbi pamte i buduće generacije. To je prava stvar koju može neko učiniti za svoj narod. Otac kralja Nikole Slavni vojvoda Mirko Petrović nije imao tu sreću da pogine, u mnogim bitkama je bio. Kada je umiro, rekao je, proklet bio svaki Srbin koji ne poginuo za svoj narod. Da vam kažem, u životu se inače ne može postići sreća, jedino se može postići junački život. Mi smo imali tu sreću da jedan takav gorostas, duhovni, jedan takav plemić koji ima takvu majku, baš na pravom mjestu tu Gospiću gdje smo trebali da slomimo kiču jednom patrigastom narodu koji je izrod Evrope. To je najnesrećniji narod u istoriji svijeta. Tu je naš Giška došao, tu ćemo im slomiti žilu kucavicu. Takav narod ne može da postoji. Taj narod postoji samo na mržnji velikog svetog srpskog naroda. Taj narod kojeg je slovenski narod, koji se stidi da kaže slovenski narod, isto ko što ili izbegu i stidi se da kaže Srbi i kaže da je Turčin, a Turci su ko svaki mongolski narod s pjoštenog čela niže rase. Mi Srbi držimo sve svetske rekorde. Imamo najvećeg sveca Svetog Savu. Imamo najvećeg junaka u istoriji svijeta Miloša Obilića, jedini čovjek Hrisara poslije Korabojnom polju. Najvećeg mudraca i najvećeg nacionalistu srpskog kojemu ćemo podignuti spomenik na Slaviju Njegoša, onog Guzanju Tucavića Bači koji je mrve o radničkoj klasi i o Albaniji, binu se za Albanci. Mi, braće, imamo veliki posao. Imamo mudraca Nikola Teslu kojeg su proterali. Sada je jedan patriotski narod zauzeo preveliki zalagaj. Mi ćemo izbucati Evropu sa svete Romanije, to je jedna sveta zemlja gdje se sada nalazimo. Oni su okolili, oni su napravili mali koridor tamo kod Brčkoga. Oni misle da taj zalagaj sad uhvate. Oni ne znaju, Evropa više nema ratnika. Nemci su bili ratnici, sada su to turisti koji slikaju magra s fotoaparatima. I cepat ćemo sve njih, braćo. Kunem se ovdje, ja drugog posla i nemam, braćo. Ja se kunem ovdje, zato sam i došao. Crna Gora, koja kaže da je građanska država, nekada slavna Crna Gora. Prvo ćemo jediniti srpstvo tu, odavde ćemo krenuti dok stignemo do Giškijog svetog mjesta gdje on poginu, braćo moja. A sad se nama moglo nešto lepše desiti. Da mi takvog jednog Deliju izgubimo u borbi protiv tih podmuklih neprijatelja. Taj Giški fond će sve veći i veći biti. Jednog dana će samoranci ljudi ili žene koji ne imaju kome šta da ostave poklanjati Giškinom fondu kuće i manje i tako dalje. Veliki će to fond biti. Ja sam prvoga dana našoj Milini rekao da ćemo to da radimo. Malo smo se uspavali jer je ratno vreme bilo, ali to ćemo sada lako ubediti naše plemenite ljude koji nemaju kome šta da ostave. Da ostavljaju Giškinom fondu, jer to je jedini fond sada. Ne može biti fond kapetana Dragana Kajiži koji nije pogine, vidimo kakav. Fond mora da bude baš takav. Nikakav fond drugog srpskog
srpskom narodu za pomoć nesrećima ne može biti nego Giški fond. Niti ima ko takvu majku, niti ima ko takvu. Ovdje, braća, ja vas molim da polako, strpljivo radimo na tom fondu, da uzimamo, a kad pobedimo mi ćemo i uzimati. Ovo je zgrada Giškinog fonda, ovo je ulica, ovo je tu, uzimat ćemo sve su ovo narodna dobra gdje oni sada stoje po Dedinju i ove ogromne zgrade je ta vojska jugoslovenska koja metka nije opala. To je još uvijek hrvatska vojska. Ja sam rekao, vođa je Hrvat bio i danas ga držimo u Beogradu. Najveći nama neprijatelji su ovi koji drže vlast. Na kraju krajeva moram da kažem, kao jedan neprijatelj komunizma. Pazite, ovaj rat je vodio Slobodan Milošević kao komunjera i natjerao je Tuđmana da napadne pre nego što je mislio da napadne. On je kazao, šta čekaš? Ja sam ti sve učinio. Ja sam ti dao potvrdu da je to tvoja teritorija kako je ti to rekao. Moj Bulatović je rekao u Hagu da je to sve tvoje, a da je Izetbegovića posla. Šta ti čekaš? Ja sam još udario sankcije. Hoćeš da mi kletnike dovedeš u Beograd. On mu se pravda, pa Amerika isplanirala malo kasnije. Šta čekaš? Što ne udaraš? Ova je guzolja, naredio se to uradi. Dezorientiso. Ja vam se kunem, braćo, da ću islomiti kičmu u Crnoj Gori ja sa svojim komandosima i da ćemo Beograd osloboditi. Kunem se na ovom svetom mjestu. Ovdje ćemo se sakupljati, odavde ćemo Beograd. Oni su i onda da nije bilo Vuka Draškovića već bili počeli da bježe i pali. Onda su oni pali, pašće, oni se vještački održavaju ih i CIA održava, zato što preko njih obavlja posao. Braćo, u čast naše pobjede, a ne bi se ispričali godinu dana, u čast naše pobjede i u slavu naše Giške i Svete Milene, sve vas pozdravljam ovdje da se okupimo, odavde da krećemo. Živjeli, braćo! Ja ću kao srpski nacionalista koji sam stizao svuda, a koji ću stići svuda, na ovom mjestu istorije, sa velikom inspiracijom, porazgovarati se malo s Giškom i s njegovom svetom majkom i s vama, čestitim Srbima koji ste došli ovdje da se nadahnete i da se zakunete i napojite kao sirovi svetog srpskog naroda, jer pred nama tutnji istorija, pa će nas zapasti ako Bog da nas mnoge kao i Gišku da uđemo u istoriju. A moj dragi Giška, zavidim. A ko ti ne bi zavidio? Gledajući tebe, gledam starinu Novaka s budakom preko ramena, starog bujedina polomljenih noga i ruka gdje ga vode put Livna, iz sela Kazanaca koje su sada komunisti predali ustašama. Gledam Jankovića Stojana koji iz tih svetih srpskih krajeva, gledam Goluba Babića, gledam sve srpske vitezove junake kakve nikada svijet mimo neće imati. Ti si, Giška, ušao u istoriju i bit ćeš i živjet ćeš onoliko koliko bude živio srpski narod. Mnogi narodi se na ovoj planeti živjeli i nestali, ali oni narodi koji imaju takve ljude zaista ne mogu umrijeti. Dok god bude živa Srpčeta, ti ćeš živjeti, mi ćemo mnogi ovdje pomrijeti, ali borit ćemo se da te pristignemo i da mi budemo te sreće, da i mi negdje poginemo. Nećemo tu sreću imati možda tako duboko i daleko na najsvetije srpsko mjesto da poginemo i tako zgodni kao ti. Može li biti veće sreće za jednog čovjeka koji se rodio nego da tako u tim godinama, tako mlad, tako uman i vatren pred svojim narodom pogine na takvom mjestu? Zaista, draga braćo i gospodo, u životu se ne može postići sreća, život je prolazan, ali može se jedino postići junački život. Može li neko u srpskom narodu kazati da je poslije Hajduk vijeka
i Zmaja od Noćaja neko to učinio. Malo više ti Giška, jer imamo tvoj Giškin fond. Bog je htio da ti služiš i radiš za srpski narod sada više nego mi svi. Baš takva Delija da pogine. Ako čovjek ne pogine za svoj narod, on ne može biti slavan, makoliko bio vrijedan i dobar. Zato je i to si uspio da uradi. Sada imamo Giškin fond. To će biti moćan fond. Zato što ovakva Delija na takvo mjesto, s takvim ciljem i tako poginuti, to je zaloga i bogatstvo za naš srpski narod, jer ćemo zaista kupiti od onih koji nemaju kome dostavi mnoge lepe kuće, mnoga lepa imanja, uzimat ćemo za Giški fond, poklanjat će ljudi, samo treba to objeđivati i početi. Imaš ženu koja hoće da učini nešto za svoj narod, pa otime ju, nema kome dostavi, ostavljat će Giškinom fondu. Mnogo ćeš da radiš, dragi Giška, za naš narod. A ovo malo prije što je naš Sima pričao, ja moram malo da okuražim i s Giškom razgovarajući da kažem, jedan narod ne može biti slava na koga neko ne pritijesi. Jedan najnesrećniji narod u istoriji svijeta, hrvatski narod, koji je uvijek bio nesrećan u istoriji, koji služi svakome koji protiv srpstva i pravoslavlja. Poduzeo se prevelikog posla da iskorijeni jedan narod, jer nestala je Turska carevina zato što je ratovala sa Srbima. Nestala je Austrijska carevina zato što je ratovala sa Srbima, to su sada republike male. A šta će tek biti sa nesrećnim hrvatskim narodom kad se ogriješio nama Srbima? Pazite, mi smo sada pod okupacijom. Ako je god pod okupacijom, on se nabija nacionalnim nabojem i stvarat će heroje. Da smo mi bili pod okupacijom ovih 40 godina, dok je bio onaj austrijski kaplan, imali bismo 5000 heroja kao Giška, ovako imamo 5 miliona poltrona. Znači, narod je dobro kad ga pritjesniš. Zato je velika muka na sve ove koji su udarili na Srbe, jer smo pritješni, najjači smo kad smo pritješeni. Sada imamo u Beogradu 500 miliona proteranih Srba. Sada imamo braće, mi pojedinici koji smo se borili kao Giška i mi, da ne nabrajam koji smo se borili da srpski narod ojača. Jer ova partija koja je na vlasti, koja je uspjela da pobjedi Srbe jer je nazvala četnicima. Pazite, mnogi kažu da je Milošević izdajnik. Ne, a on će kazati, a ko je onda pobjednik? Ko je pobedio četnike, on je sve Srbe nazvao četnicima, ko je pobjedio srbočetnike ako nisam ja. Ja sam naredio Tuđmanu da 2 mjeseca pre udara on sam bio spavao. Šta čekaš što ne udaraš na četnika, ja sam odao u njih pritjesnio, ja sam Gišku likvidirao i sve pomogao, ja sam ih sve ostavio, razumije da ih može zatući, ja sam sve učinio da suzbije srpski narod, jer nama tako Tito rekao i Vatikan rekao, i komunizam rekao, i islam je rekao, i katolicizam, ceo sve se zakleo protiv svetog srpskog naroda. Mi imamo Srbi 500 miliona sveta. Imati ovaj snimak gdje ja tebi govorim, dragi naš Giška, a ja te sa Giška kunem, trudit ću se, zajedno sa ovim vitezom i tvojom braćom, da učinim što si ti učinio, da Bog da, dragi Giška, ja poginuo tamo gdje si ti poginuo i bit ću srećan kad to bude, izborit ću se i kunem ti se, neću stajati dok ne oslobodimo svaku srpsku svetu stopu. Dokazat ćemo svetu ponovo ko je srpski narod uspavani na Evropa i Amerika je digla protiv nas i ceo se smrdljivi svijet digao protiv nas i neću sve nabrati ko je dragi Giška. Ko da te gledam, već si oživio preda mnom. Kunem ti se, Giška, kako me gleda, kunem ti se, Giška, kunem ti si došao sa zato se ponovo zakunem, neću mirovati. Nikoga drugo ne vidim nego srpski narod. Svud ću stići gdje je srpstvo ugroženo i ja i ova braća tvoje ovdje. Živio nam, dragi Giška, draga sestro, sveta naša. Borit ćemo se da ovaj tvoj fond bude ono za srpski narod i da Giška dalje radi ko što radi on više nego iko drugi sada. Braća, ja vas pozdravljam. I borite se, braćo, kako se borio naš Giška. Ko želi da nešto progovori, neki izvoli djeca.
srpskog nacionalistu broj 1. Neka Amerika vidi ko ste vi. Zdravo sam poliči srpski. Cela Amerika nema ovoliko patriota, jer ona nema ni nacije, ni otadžbine. Ja sam svuda i na svakom mjestu govorio, neka uđu Amerikanci u naše svete srpske planine, kuda mi bosi hodamo celog života. Neka uđu u Kosaru, Kozaru, Dinaru, Majvicu, Klekovaču, Lunjevaču, Dinaru, američke guzanje, koje... Koje imaju drevno sledovanje 2 kile žvatkačih guma. Pa kada im nestanu žvatkače gume, pišu mami da su nervozni. Usmrđala se cela zemaljska kugla koja se raspada od blagodeti. Jedini sveti istorijski narod smo mi Srbi. Mi sada smo jedini narod na svijetu koji drži Hristov krst visoko i pod njim gine. A pošto je Hristos poslat od Boga da spasi čoveka i ujedinio Boga i čoveka i dokazao da je Bog i čovek jedno isto, jedini mi stajimo iza Hrista. Katolici se su udružili sa primitivnim i smrdljivim islamom i ratuju protiv nas Srba. Oni su prestali da budu hrišćani. Cela zemaljska kugla se uzemirila. Svi su se predali. Jedini sveti narod koji danas drži čoveka iznad i Hrista i dokazuje da je čovek Bog, to smo mi Srbi, zato smo svima krivi. Amerika, ko smo mi? Ovdje ovog snimka vidite, sutra će oni kazati. Oni su se uznemirili. Prvi put u istoriji svijeta ujedinili su se. Katolici kojih ima milijard, muslimani kojih ima milijard. Pre neki dan bila je Benazir Bhutto sa 200.000 Pakistanaca, nudi se da pomaže. Cela zemaljska kugla danas govori o nama Srbima, koji smo pokrenuli prvi svjetski rat. Drugi svjetski rat je posljedica prvoga, a sada je na pomolu treći svjetski rat koji je bio. Osnovi Srbi, ja ću samo da vas podsjetim, svi ostali narodi u Evropi trče za blagostanje. Nas to ne interesuje.
sramne i žalosne, od kojih 2.500 onih koji se stide da kažu da su srpskog porijekla, pa se ponose da kažu da su Turci, a vi znate da je to narod kosovski, mongolski, bliže nas je. Vi znate da mi Srbi držimo 4 svjetska rekorda. Imamo najvećeg sveca Svetog Savu koji po pećina živio carski sin. Imamo najvećeg junaka svih vremena Miloša Bilića koji je cara posjekao na bojnom polju i tu slavu za sva vremena odrio. Imamo najumniju glavu Njegoša i najvećeg naučnika Teslu. Ovdje kod nas, on se napojio srpstvom i postoje veoma opasan srpski nacionalizam. Kada ga god poznaju, odmah će doći. Rekao je, ponosite se što ste Srbi, to je sveti narod. Uvjerio sam se da su sve legende o srpskom narodu stvarnost. Ja sam mu rekao da ostane ovdje među nama. Nećemo stići za 5 dana do Beča i do Carigrada. On je kazao za 5 sati ćemo stići da pobijemo. Ja vama kažem, Sokolići, to što ste Srbi, da ovoj planeti niste slučajno rođeni. Biti Srbi znači biti u istoriji. Slobit ćemo kičmu. Ako ne zaratimo s Amerikom, neće biti dobro. Ja sam rekao, oni će s njihovim letajućim tvrđama tu da se šepure, kad istvore bombe, mi ćemo iz naših pećina izaći. Opet koga ništa nije bilo, braćo. Ja vas, braćo, ponovo pozivam da ovdje u Bijelom polju iskoristimo ovu priliku, ne dozvolim da iskalkuliš, da nas neko prevari. Pošto svaki od vas valja 1000 onih Titovih punoglavaca koji znate. Pokušali su da nas prevare, pokušali su da kažu da smo Jugoslavijeni, da smo etnisti, onda pokušali su da nas prevare da Crnogorci nisu Srbi, a vi vrlo dobro znate da u Crnoj Gori žive slavna srpska plemena i evo građanska država. Evo država nekakvih ravnopravnih mjera i nacija. Ovo je srpska sveta zemlja. Zaboravit će oni na Knin kad mi isprije Biopolja krenemo i livo i desno, jer oni traže muslimani izlazak na more. Sada su njima dali, šta će njima, izlazak u Neum. I na plaće kad imaju sada bar uzi, odučit ćemo ih od toga brzo. Naterat ćemo ih da uče Njegoša, našeg sveca, koji je rekao, pravda je borba, pravda je, braćo, borba, suđeno nam je krst nositi, nama je suđeno, borbu vodi svojim isuđinom, prema vam se svo odreklo sebe i braćome rabotama molu, već vas viđu pod sjajnim pokrovom, kako Njegoš kaže, čest narodov je voskreslo i te tamo pred oltarom primi, a će oltar na istok okrenu. Slavno brijte kad brije morate. Borba je pred nama. Nad istokom, nad zapadom, nad islamom, nad katolicizmom. Mi smo sveta pravoslavna zemlja. Na kraju Žirinovski će doći među nama ovdje.
Simpatizerima i članovima stranke obratio se i Kiro Radović, naglasivši da se srpska narodna obnova ne miri sa sadašnjim granicama u kojima žive Srbi, niti Dejtonskim sporazumom koji je drastično oštetio srpski narod. Jer sve je organizovano da se jedan sveti srpski narod, koji je najdublje svih slavenskih naroda došao na zapadu, dakle čak i od slavnih Rusa smo bili hrabri pa smo dublje otišli, dogovara se istok i zapad, islam i katolicizam, kako da uništi tih 10 miliona Srba. Pa sve kažu, to su Jugosloveni, to su Crnogorci, to su muslimani, to su sad Bošnjaci, a svi govore jednim lijepim srpskim jezikom kojim je govori najumniji čovjek svijeta, naš Njegoš, pa Karadžić i drugi. Gete je učio srpski jezik zbog nas, zbog starog Ujadina, stari Ujadin, kojemu su slomili noge i ruke i povadili oči iz sela Kazanaca kod Livna. Sad Hrvati kažu, on je bio Hrvat, to je hrvatsko selo sada. Pa je Nikola Tesla, taj genije koji je bio tajnu bežičnog prošenja električnu energiju grob i proće 500 godina koji ljudi pronađu, to je znači sada Hrvat jer Hrvatsko rođen. Pa Janko iz Stojane znači Hrvat. Pa je Gavrilo Princip koji je bio Ferdinanda cara također razvije znači Hrvat. Odučit ćemo ih vrlo brzo od toga, braćo moja, svi ćemo tamo stići sokolici naši. Ovi ovdje koji kažu da nisu Srbija, govore srpskim jezikom, pravac kretanja Istanbul, pravac kretanja Sarajevo, nećemo, to ćemo brzo da rašlistimo ovdje, jer nas čekaju ko zapete puške ovdje. Mi nikome ne prijetimo, ali moramo se braniti, jer jedan sveti srpski narod koji je dobio tolike bitke, tolike ratove, sada ispade da su nas pobjedili Hrvati koji u istoriji nikad jednu bitku nisu ni vodili ni dobili i oni imaju nekakav svoj bljesak i oluju. U tom svom bljesku ubili su 50 baba i 50 djece i koza, pogadili američkim tenkovima. To im je ta njihova pobjeda. A šta je Živojin Mišić, to Milošević ne zna, nesreći Bulatović, koji je pola miliona Austrijanaca bacio krvavih u Drinu. To nije, nego sad su oni omogućili Tuđmanu i Tuđman ne bi onako ni jurišao da nije imao Miloševića kao prijatelja. Oni kažu Milošević je doživio poraz, on je izdajnik, a on kaže, a ko je onda pobjednik, ko je vaš srbočetnike pobjedio ako nisam ja? Ja sam naredio Tuđmanu, on je oklivo, pa sam rekao, sve se ti potpisao, što čekaš? Ja sam razoružao Srbe, ja sam poslao svoje Titove oficire koji su rašarapili sve oružje. Ja sam, vojnici su gladni, ti čekaš. I kaže Milošević, ja sam pobjedio srbočetnike i pobjedio sam Karadžića, ovdje našeg svetog borca. A tu je bio na plaži, to su naši sveci. Mi ćemo ovdje se prošetati kroz Crnu Goru kad bude trebalo, ovo je sveta srpska zemlja. I sad ćemo se staviti na čelu srpskog naroda, jer su se drugi spavali. Zato je srpska narodna obnova ovdje došla Sokolici. Svi ćete vi za našeg pera, našeg junaka, koji vas nikada izdati neće. I mi ćemo ovdje dokazati vrlo brzo čija ovo teritorija. Je li ovo srpska ili turska teritorija? To ćemo brzo znati. Grdno su se oni prevarili, sve su potpisali, misle završeno je. Ne istorija to, i Amerika ne zna šta je istorija. Taj mir između Amerike
između Clintona, taj sramni rat koji je vodio Clinton protiv naše Karadžića, treba da se potpiše. Karadžić će otići možda i u Ženevu da dokaže kako je Clinton s tekovima naređivao se gazi srpski narod. A ja se nadam, sokolići, i ovi sokolići mali ovdje će stići da uđu u istoriju. Ja vas, draga braćo, pozdravljam. Ovdje ćemo biti, kad bude zatrebalo, čekam trenutak odavde da krenemo. I ne znam gdje prije, ili na komunjere Titove, ili na Ustaše, gdje ćemo prije krenuti. Krenemo.